Hello, Christmas ti bai ve pule kumina kan Christmas man dan tlangpui te kan ronda zoi nge thalak le video chen khaten urlok zan kha inkhom bana infati honen ar te kan hema kein Christmas cake tur kalau siamek a ti hian fati honen kunlimum tak kan mangve ani coffee night program te TV chang kan lo thlir ho ve bok ani ni dar som pahnih le mini som panga thilen ei ve che ni hi an mani vekin ti khan ei tur kha an lo siama wai ten chuma ke in cake hi pani ka siam man tro kani hi kan cake siam ve kan Christmas cake ve chu ani a chuanin hi nak tu ka kan zai don ani zingkara ti hian tilten han ei zawa an han omvel mai maya chuan mei chi ho phur tho tin thla te kan han la vela mi pho chuan ron tel ve du lawa ei ti hian chang ten kan han ti ve vel ani Christmas tu kaloni a an gift te an honga an u te ho hi chuan lo hong zo to grace hi ei hong ve don ani a hon chung hian he kan tree chei te hi han tilang leila Christmas azo chuan a ho der khanile mai dona kan ha pui ve em box sia thei to pa hi kan thil nei sa te le siam chop te manga kan Christmas tree chei ve kha ani a chuan hi kan in chei ve te le min hi Christmas ni chuan in kan han chei ve de ula thina kan han tilang ve ange morning baya Merry Christmas ti hian tropilo te kan da abanga hian na te le peace ti te kha siama kan da ve a chan TV area a hian hei dang hi enge moni kha ka wa hung ve vel mai ni chuan hei tun tum chu water bottle ka du atia water bottle hi ado thla ani hi tlangpui store kan lei ani kan venga hian tlangpui store hi kan fati hian in an ngai ne ma anwa tlan deuh reng an paisa man na ber ani hi entry a khan kan da ve a tang te po hi kan han rem vel ani chuan hi do kan na hian centerpiece kan da ve a pangpar khoi ve a tihan khoi ve reuh to pa hei po hi Christmas wala kan pangpar khoi ve ani hi hei hello chuan kha ni deuh top mai Hei dai to mo Ngay don chocolate te Hele. Kinder Joy ani dong what ani lam chi kan nang ani don na sa kanin ang pencil mi da to ang vek mo nang Wait, can I test it out? nang ani don thì anh đóng cái talo anh đồn thì ta rất nhiều em phụ phó mất tiếng anh đóng cái ôm một anh đi cho hay à give đồn không bỏ bây giờ hay give đồn cái lệ kabu ha cái lệ kabu đó cho anh hay in give thì in lang lâu cái môi à đồn i ang ite don beng be chu ko ngai da to cha aka da to lo apia lampang khoya mo lo ho vakal sinang ti ang chi te tlak na tur tam na tu hi leaf te ki leaf siam na mun te ki asa lu tu leaf a hian yen ta fo chu bang chu in khom in kalanga instruction in pen na samai Hian
cake te kan zai zo a thla te kan han la ho le a inkhom turin kan in siama tihan kan pastorin thu soya zai pol zai moi em mai an zaya kan chwa chungin thla te kan lo la vela hi kan refreshment don anya tui ve em ani tihan no pang ho poin an thian te ho ten mu a no man ti ve em ani ina kan ho a chung ko thalak na hun te kan han neya hi chu zan inkhom ban ani le to atuk right che ni a hian moi te samuel le apa te an fatu a he thingpui ten sem ve a samuel te po carrot te he an nor som ngat a hemi zo hen an thian thum khanin vok lu te bong lu te le amisa ang chi te khan lo ziat 5 ve ani hi alu te moi te panan khi a fatu hi zali somnga pathum an thok chuak ani hemi tuk hian an pa fa ho fatu kha an ron huanin buala choten ei sok a inkhom turin ti hian nileng le a hi chu zan vel inkhom tur hun thol laia inkhom ma a kan thalak te ani a chuan hi kan roi the tu kal le kan roi the lai te ani a kan ei tu em a fatu te zara lom thu kan soi ngal bok ni se hi chu KGP open air service a an lam lai ani a an thiam em mai ni kan veng tlei rol te an lam thiam kati ngoi a chuan an hmunom em bok ani hemi zo hianin open air service a hian concert ten neya kan lam na sa te hle a Christmas hi kan veng hianin hetiang program te an hoi hotna wa hian anuam thei em a kan mang nuam thin big em an zara chuan zan inkhom tur hei kan kalma a thalak na hun thol te kan neya heti lai photo booth hi lak em a inkhom ban na pia kan chang thina kan chang chhuak hlo tling theilo kan chang rei the em a zanin chu hei kan han chang ve a kan han la ve ani thei to pin ti zong hi kan Christmas man dan video ko ron da thei chu ani